Je m'appelle Amadou Ibrahim. Ngangol Iwami. Chef Angola Nomika. So hebe che do min balan ton. Yi ton chef ton mi nyaran sigari ni bode ni food ka tambiri bol min tam min jodi. Mi yi ton may legi ni tambiri ni wobe tambu be sanne. Demi wobe de minga gilla nen ko après de ko yiga warde han tampay gati jon do ngomi do mota ngumi de golla mi de ba shera koriyam na pil wurta min bedita min mburi di yonka de gilla pudi golla ngala jonon kay tampay gati wodi mi walide koriyam bangal ngurda ndamta mi walide koriyam bangal ngurda wodi ne fuka kana la ko ya shewa miti dina dum shewa wori fa ngo yawo mi halan dum filo na la ko janga ay mo la no shewa minen arti de min golli shewa mi tampi mi kebe fu hunton wodi mi kan mi tindina no fa no wodo shewa filo ko golla do wodo shewa gilla mbawti mi golla ngal mi tampa e gati jonka don ngo mi wuri kukureja après da ya na fi mi sanne mi ba widi no fay godum gadi après da kan wuri me golla sefa après da ni de foka mi ke no walti di ke fa hande no woti di be sefa ton be mi ke ba jopa sefa. Da bi številni otroci v Burkina Faso preživeli, delajo v rudnikih zlata. To delo je za njih pogubno. Rešimo jih lahko le tako, da jim omogočimo izobraževanje s pomočjo organizacije APRODEP. Nevladna organizacija APRODEP je s pomočjo podpore UNICEF-a iz rudnikov zlata rešila že 214 otrok. Odšli so v šole, kjer so se izobrazili za različna dela: šivanje, mehaniko, tesarstvo, vezenje, kuhinjske spretnosti ali živinorejo. Nihče od teh otrok se nikoli več ni vrnil v rudnik zlata. Mewam nanga gollaw ene i noni kanjum min fa mballa ka me golle ko minise lay donc ay noni alamanti. APRODEP izvaja program, s katerim bomo rešili Jusufa in mnogo drugih otrok. Pomoč enemu otroku znaša 1000 evrov. Pomagajte Jusufu in njegovim prijateljem, da jih izobrazimo. Karkoli boste lahko prispevali, bo več kot dobrodošlo. Le tako bodo otroci odšli na pot svetlejše prihodnosti. 5 evrov stanejo zgolj šolske potrebščine. Pomagajte Jusufu in njegovim prijateljem. Pošljite SMS s ključno besedo UNICEF na 1919 ter darujte 1 evro.